izibera bahunduza no gukoraho burungi bwansi neryanyaka igito mu rubure mwa West mu division ya Hoima West kandi ndiyeje n'usubwa abantu bari kurwo mu makagaru kwikavera 50 kurwo mbyaro bitanu ahabwo mushano gumazara amezi gurukwako mu Hoima abantu bagira ngo batungira uburemezi b'abantu baronda miza garuko ejo n'usubwo mu makagabo okiko veterire nduro mu bebembezi baita izibali nkunihira hawa usumye obulikayire hali balikoleire nadiyo likagenda ebintu balikozeseze nilicheka hatini oyachekere yasoro zidi zatandika kurabya hansa amaizi izo ntuyamba namuno muno bwino bwire bwekyanda osanga ndiyamba amatu bakugabise kwene baje kwihana bose nibagatuwara habo kubagarungi kandi umuhanda gurungi kusa kwikwaki kwikire motoka Simon Romanyori chairman w'ecyaro cya Burema West yagira ngo amizi gataptu gakakire mu cyaro cyabo ga national and water sewerage agakurubata baitu ikikusarwa gakaraba harugudo gagenda umubyaro gatatahe kandi abantu bakwikara umubyaro bakwikara harugudo nkabataka tukusemera kubana amaizi amarungi amateka gasite gasabutekiriza gukora amaziba ganaga amaziba buziba Omunyeshengero Asenance Nyakato najya nk'ubija kukwatanisa n'ekitongole cya National Water and Sewerage Corporation okureba ngo batungera abantu amizi marungi amaizi gali bumezi kandi amaizi amayonjo n'ubumezi w'abantu baitu tugenda kufuba muno kuranta amaizi ga matapu bagasindika ikire 80% mu wards zikwa ukana hano mu cities Ogubiti yashaba bataka kuba becyumo mu makagabo hamwe no kugumana bateka amizi go kunywa kwenda kwerinda endware z'urukugarugamu nka typhoid obohere hamwe n'ezindi katulinde obwecumi obuyonjo omumaka tunywe amaizi agacumbiro niko tusobole kulwanisa ebirwaire nk'ebimbagambiro nk'ebya typhoid bacterial infections n'ebindi kandi no maka gaitwe hale kubyama n'ebisoro mu maju oyihere ekizibu cy'ibura ry'amizi abatagana bagira ngo bine ekizibu cyo butagira amashanyarazi hamwe n'imihanda mibi gasha kwa Ambrose niwaga bakatoto